Ay, awan pa'y maramid. Awan maaramid ko na. Makapasadot ti kastoy nga awan araramidin na, pare. Kaya't mo nga da aramidam. Ay, ikanak ti aramidin. Tumulong ka man nga raw dito'y barangay. Aglinis tayo manan. Tani, nagaduti lamok. Siyak, paglinisin na dito'y barangay. Ne, api, dakas no kidawak na ita. Agtitinulong tayo nga ron. Kita mo na gito'y kukuka, pare. Oy, kaman manicure. Nagsilang ako ko. Napuno ti mer tayo late paglinisin na kiden. Kunak no kayat mo ti tumulong? Ay saan? Nagkunaking ka kayat ko ti tumulaw. Aglinis kayo lang Sandang ayab-ayaban. Nay, apay day tawalis nga awit mau, maray. Ay, inak tumulong nga aglinis di taigid ti kalsada, maray. Apay, panaglilinis manan. Wen, taado ka numanon ti lamok. Ay, wun, maray. Ay nagaduda. Nang runa no iti rabi ay. Kat umay kamatan tumulong Ay, wun, maray. Agawid nga raw, tain nakalaan niya paglinis kaw. Agsubli Sige, maray. Taijay tayon ton paglilinisan nga agchichismes. Badaw, ayan jay walis kandas panditay. Apay, hananwem. Ay, kat mapanak tumulong aglinis, Numapan ka ginlalay nga tumulong nga aglinis dita barangay. Sanay. Sayang lang, ti oras mo. Anya asaya nga sasawam. Mabannog ka lang. Anya kumangay ti maganap mo dita. Awan, Mike. Kay tumulong nga ro dito'y barangay. Imbag kumanot ang danan da ka. Ang saan, Mike? Masapol ay amatangdanan. Ti ko nam kiday, imbolsa manan ni Batingteng. Swasaan ka mapan. Jak tupay na pan. Si Kantulaki day. Kapitan, manmanaw kadagiti ka barangayan tayo titimulong nga naglinis. Wun nga raw. Upat tayo sa lang. Sika, ni Kwarog, ni Maribanang, kan siyak lang mat. Ado mo ti istambay ang makit kita. Di da maaglinis. Di da kaya't ti tumulong talaga. Kunak no umay damari tuyang kan kabadong. Ay, saan kayat ni pare Badong ti aglinis? Nimot marituyang, saan mo't ang nagsubsublin? Kunada ang mapanaalaan di paglinis na. Saan tayo napilitan? Di da kayat. Nabibiit kuma ang malinisan dahi ti barangay, no agtitinulong tayo. Ay, awan mo ngamin maitid atangdan. No adda maitid atangdan, sigurado, kapitan, ado ti umay aglinis. Nagdadakkel alamok na gito yan. Kaya nakidi na kagatay. Nagadungag pa iso ti lamaw. Uray dito'y paradahan, may. Dahita ti reklamo. Kuna ni anggal mo nga, glinis tayo dito barangay. Ang madulat na mo tilamaw. Sapay nagdadakkel. Kasanumat nga, may. Upat kami lang nga naglinis. Kasano ang makaawis dahita nga ginlalay nga kapitan. Kat libre, mate. Mangtag kumamot at itangdan da kita aglinis. Bayam tataba daw. Tay bagak day takin kuana. Why, ni Pagam? Tanay, nagadupay lang tilamaw. Kayo ni mo na gito Pagbimitingan mi kano a barangay officials, no mano ti maited atangdan kadagiti tumulong aglinis. No kasta. Adan tangdan ti aglinis, maray. Un tapno umado ti aglinis. Ay kat no adan ton tangdan, maray. Ayaban naktungarod May sakamot akayat na ti matangdanan. Kasanuma nga men, maray. Agungat mat ni Badong kaw numapanak tumulong nga aglinis nga awan tangdan na. Agungot kan ka? Wun, di na kayat amapanak tumulong nga awan tangdan na. Bayam, ta ipadamag kontokan ka no mano ti maited atangdan kadagiti agdalos. Maikan ka no iti tangdan ti tumulong nga aglinis dito'y barangay. Nagkuna. Ni Marikwanang. Kahit namati kang ba't adagaws. Jaki di patsinan timbaga na. Drawing lang dahita, tuyang. Kasano drawing lang? Ibagbagalang ba't dagiti barangay official. Tapno makaawis dahita aglinis. Ang kinapod no na,
pulos. Ay na kontraam to mga main. Sapay planok ti mapan aglinays. Ay, saan ka amapan? Nas ka na siguradong pahingaw mo na nga adda kwarta sa kamapan. Sigurista ka talaga niya. Ay, kadwa na. Narigatan ti mabiktima. Nalaing ang mga lilaw day ta kapitan. Nay, apay ang nagadumot ti agti tinulong nga aglinis di ta kalsada, maray. Ay na, kasano? Idinaamuan da nga addatangdan ti tumulong nga aglinis. Nagalistudan at timulong. Ay adantang-dan ti aglinis, maray. Ay addan maray. Kasapulan nga rod at tumulong kami mutan kinibadong ka. Na itatanaamwan yung nga addatangdan, tumulong kayo. Ay, day tator orayan ni badong ko, maray. Na. Tangdaan, kwarta. Siya, uray awan tangdan ko, tumulong aklata nga agdalos. Pagimbagan mo ti barangay. Sakto pa'y kagawad. Awan mo tangdan kaw. Saan tayo nga agpatangdan? Tadagiti laangan ka barangayan tayo ti matangdanan. Ay pudno day ta kagawad. Ita, taadon ti aglinis. Nalakan ang mapukaw dagiti lamok. Siyak, aglinis aklata kagawad. Uray awan tangdan kaw. Una, Umanayon nga inspirasyon kaw dagiti nagpipintas a babalasang aglinlinis. Ita manday ta kapitan tuyang. Kumparik pa yung mga rod. Naglay nga gilimod kanyak. At dailimlimad ni Kapitan Ken ka. Saan kaya palimod ay? Day tatangdan nga ibagbagam kada kiti aglinays. Hindi pa'y kumaang imbaga na kanyak. Tanapanak mo nagdalaws. Kahit nagsasaritaan da pa'y muta. Ay, saan narasun day ta? Kahit anya nga rod iti desisyon ma. Mapanak aglinis Kaya't kumuti matangdanan. Ay katumayak mo ta. Umay kapay lang ay Di mo kaya't ano aglinis ta adwa. Mas ad-adaw ti tangdan amayawid ta. Ay, wala niya. Diyak na panunod day ta sige, duwatan na mapantumulaw. Sa dino ti pagpalistahan ka nagiti tumulong nga glinays. dito, ikabadong. Ay, si kagayam ti agilis-lista ba, Ray? One, asino ti ipalistam. Ilistam man tinagan mi kanituyang kumaray. Dua kayaw. Ay, kutuin mo ta. Sige, sika, kabadong. Ijay kaabagatan ng agdalos. Ay, nagadayumit din nun di tabagatan, Maray. Pungtumit din ta. Ijay pa'y ngamin ti saan anadalusan. Ay, diyak kaya di ta, Maray. Sa dino ngay nga ruti kayat mo apagdalusan. Ay, kaya dito'y lang asidaga. Dito'y sintraw. Nadalos nga rudan ditoy. Ay, saan nyo nga'y papilit ti kayat kaw? Basta dituyang aglinays, Maray. No kasta, ni Marito yang timapan agdalos iji abagatan. Anya, paglinisin nyo ni tuyang ko dita nagaddayaw. Ay, sana mabalain. Diyak itulok. Apaya saan? No sa dino tayan ko nga aglinay, isumay tayan ni tuyang kaw. Labtem, kasjay. Ay, katuwin na. Aghinhinul ding hans kami tulat kang aglinas. Punay mo't nag-sweet daytan. Ilistam dito'y Tadito'y kami sintro nga aglinas, kinituyang kaw. Siyak, ti masurat. Aguray ka, takasaritak pay ni Kapitan. Sige laeng. No isunti kayat ni pare badong apaglinisan da kanituyang da. Wen, kunam basta tumulong da. Sapay ko namlan na sinong agsasao ni Kabadong. Pasinsyaan tayo, takasta na nga raw. Ita tanadamag da, nga adatangdan ti agdalos, imay daadagos nagpalista. Ilistamlat ang tinagan da. Tapno awan mo ti makungkunada. Huwag, Kapitan. Narigat no da maibagbaga dagiti kabarangayan tayo. Mga no panunutan da apil-pilyin tayo dagiti ilislista tayo. Ay, badaw. Anya tar aramidam dita. Umay kaglinis na. Mabisinak nga raw, mga anak pa ya. Kasangsang patapay lang. Kanumaw, day tabalon ta. Urean niya pa iti bagbagam, mga anak lata. Kanawan pa'y nalinlinisam. Sa nabali tadda ka may. Dua tarumpong nga aglinis. San lang nga siya. Iso nga rod akinid daw kung agkuyog ta.
Tapno si kati makadado nga aglinays. Kahit si kangay nga raw, anya teramidaw. Mga anak ah. Umay kanto nga ro tumulong nga aglines, numalpas ka amangan. Panggapo ngay. Alangan na sa anak nga agpalpa. Agpalpa ka pa'y. Kuwin na. Amumot ang mahilig ang agpalpa. Kalpasan na mga. Numalpas ka nga agpalpa. Umay kan aglines, tasyak mataginan na. Maturugak pa'y mo basit ah. Anya pa'y ngay nga ro ti maaramidam, nukasta ka mag. Kanya ngay paray, nalpasan ti panaglinis yaw kun ni Marituyan. Ay, nabanbanugak a permi pare. Agasam ti kalawa di lininisan mi kanituyang kungay. Sana bali at damit tang dan tinaglinis. Ay, wungayan pare. Kaano mi ngay, amaawa di tangdan may. Ay kaglinis kayo pa'y ah. Ay, itad mo na. Imbaglad da igatang mi itibagas pare. Talaga akayat mo amaawat ada gusti tangdan mo? Wayne, saan mo na pabayagin pay? Itad mo na dagos. Ay, naglaing nga agreklamo ni Pari Badong. Hey, nusan ko la akong pare? Nabayagan at tinutupak. Ay, kunamlan asino nga agkid daw iti tangdan na. Kat nagsadot mo't nga aglines. Nila ang mat marituyang tinaglines. Win, amok amin da kita mapaspasamak. Ay, saan kat kumanarumbang amatangdanan day dya tao? Masyanak nga rubet. Nagsadot lang arudan, naglaing pay nga agreklamo. Intedan ni Marikwanang gitangdan ta, tuyan. Wow, intadnan. Ayan na ngay. Daytaw. Mano day ta? Sagsasangaribo ta. Iso adwaribo amay. Nagbasitan. Agreklamo ka pa lang. Imbag kumamo no nagtrabaho ka. Ay, nagimo mo day ta, kapitanay. Ay nabadong sumardeng kakadain nga agreklamaw. Agreklamo klata. Kat saan nak alapdan. Danin malpas ti panaglinis tayo, Anggal. Ay, isungan anusan tayo. Awan mo ten, dagiti lamok. Ay, arayan, nakbadaw! Ninanatuyang jeg pukpukawa. Wingaran. Apay nga tangay, Anggal. Anya tinapasamak na. Ay, intakitain. Badaw! Ngayan mau! Ninanatuyang Arayan aw. na kun Nagije ka na lang. Ay, Maray. Da kami dito eh. Da kami timang tulungkan ka. Ay, imbag man kapitan, tanangagyo ti panagpukaw-kaw. Tulungan da ka na na. Amumi ada bangsit deta kanal anak katinagam. Ay, ni badong ko ngay ngamain. Ayan na! Ay, jayaw. Nakaturok jay sirok ti kayaw. Nakadikwatro pa yung nakaidda. Dayta klase tao, titangtangdanan tayo, ngagdalaws. Win nga rod, Mare. Matmaturog laang matiraramidan na. Saan na pa yan nga mo na tinagan ni Marito yang dita kanal? Ay, in safety, nagayaman ti bagbagina. Mapano ni Kapitan ijaayan na, Maray? Nasaya at mat numabagbagaan. Sigurado ang makangagdayjay kan ni Kapitan. Ay, pare! Agreeing ka! Huy! Ay, nakaturog ang magaya man. Eh, di mo pa'y amo na tindag ni Marituyang iji kanal. Aglinlinis ngamin itay. Aha. Tagtagainip ko lang dahil pare. Ay, sana tagtagainip. Pudno. Aya, pudno aya. Kitayan na ngayon ituyang ka. Inarayat mi na. Pinagawid kon. Tapno agasan na ti gas-gas na iti bagbagina. Ah, Imbis ko masikat ti mga rayat kan kwa na. ay, nakaturog ang harad. Saan ka ba't naglinis? Nilang Marituyang ti pinaglinis mo. Ay, naglinisak mo da. Ay, ibabawik ti tangdan mo. Ah. Maturog ka langan ngakmalmalim. Ay, madimot ti kasta pare. Kaslasan ta mga gayap. Ay, uray lipate mo ti panaggayam ta. Ta saan anasaya at ti ugalim. Ah. Reklamador ka lang harudahin. Sadot ka pa'y. Ay, ikate kung tinagan mo iti listaan. Naskin nga, agnakam ka. Ay, tatabadong. Tumulong ka di ta barangay yo. Ta para day ta iti pagsayaatan nyo. Agbalin ka a responsable a bumarangay.
Apay, sa dino ti papa na maritoyang. Di mo aya madlaw ang nakasukatak, maray. Itala nga nakita ka nakasukat. Mapanak makikasar di taabagatan. Wan gayam. Addag kasar di taabagatan. Sumaruno ni Badungkaw, maray. Ay ngam nagdakkel mo tanday tahambag mo. Kaslama mapangka makichenda. Si kakiti mo, maray. Kasla saan ka at taga-kabildatan? Daytoy ahambag. Pangikargaak iti iyawit ko ak karni. Wan, ngam dakkel unay day tahambag mo. Kalalaingan na, maray. Nagado ka amadildilaw mo. Mapanak man langan. Bagas ken asin ti mapan mo gatangan ijay tersena ni Marikwanang, Unantay. Day talang matgayam. Iyawid mo adagos, takasapulak. Agluto ak iti pangaldawan ni Uncle mo. Unantay. Ala, ingkan, tanay, aldawan. Sa dino ti papanam ko araw, magnakamay. Di ta tersina ni kagawad ko anang tata. Siyak, mapanak ba dita kasaran, dita bagatan. Pagururayak, ti pagluga na ka tricycle, tamasadutak amag na. Kasta ka day. Inta na, di kasaran, na makipangantay jay. Ibabaon nakmat ni ante ka banang. Bayam daytan. Daramiday, mapan mo ala di tricycle mo, tamapantan di kasaran. Darasan, tani nagpudot. Ha? Ay, sige, tataba daw. Urayan nakarad di tao eh. Ay kunak no nakalutokan dun na. Mabisin akon. Ay na, anya ko mati ilutok. Katjay imbaon ko amapan gumatang iti bagas, saanan ang nagsubsublay. Hindi ko aram. Sino kumapay nga iti sabali nga ibaon ko? Kino nasabat ko. Inlugan na ni pare badong iti tricycle na. Anya? Iti panagkunakat mapanday di kasaran di taabagatan. Ay, unay matenday di akwarog. Inyawid na kumapay mat ajay bagas. Awanin ati kanin ta. Mabisinan tan no kastoy laeng. Hey? Jakla ko man imbabaon. Syakla ko man tinapanggim matang. Ay, saan pa'y anala daw ti amin? No siyak ti baon mo, sigurado ang magatang ko dagita nga ipagpagatang mo. Saan ka amapan makikasar? Nambarak ko ma. Naumaak nga umat atindar ka dagiti kaskasar. Jak tupay kinayat alaen dak aninong tanauma akon. Sige man langan. Si kanti ibaon ko amapan gumatang iti bagas ken asin. Tingay igatang ka. Apay, awan kwartam dita. Ay, pulos. Ay, syakla amin ti paggapuan ti maigatang dito balay. Sige, mabiit lang tainak mangala. Nya ti makunam ko araw, nagmayat ti makikasaran niya. Wan nga raw tataba daw. Nagado ti makikita ka nagpipinta sa checks. Nagking kakay, aguma ka, ko araw. Kitamaw. Ninanatuyang madya madamang agsalsala. Ha? Ay, di lang mabay na bagatan. Widawid ni Jeting nga. Yung kapartnera nun na. Ay, pakpakawan mo ta. Nakita na ko na ya, nagsala iti kasaran. Tapno tumurad ti pakinakam mao. Inta pa'y ideahan ti agi inaom tamakisap ta. Ay, uray nga ta na barbarte kak iti kastaunay. Jak kayat ti agsala. Kababain. Ay, aguray man. Kapapan ko man ayaban ni Tuyang kung agsalsala di tating nga. Ay, Tuyang! Ay! Nagmayat ti agsala ba daw? Umay kamutan tapno mawagwag dagita taba di tabaging. Hindi ka lamabay. Imbag kumamot ano magbagay mo ti agsala. Na, bagay ko man. Anya bagay. Katawan da kan dagiti tataw. Anya ko mabibiyang da. Tinapatag, naragsaka kita. Tinakman pakibiyangan si kabadong. Aramidem ti kayat mo. Ta aramidem mo ti kayat kao. Sigay, agsala tayo! Payakas lawan tao di tabalay da pare badong kan marituyang.
Talaga nga awanda, kapitan. Tanapanda nakikasar di ta abagatan. Aya, Apay, saan ka amapan, kapitan? ay, pampanunutek nga ron. Mayat matkid din, no saan ka amapan, tapno adakadwa ni Maribanang di ta balayaw. Ay, natang manan tilutlutuan na si daan may. Impaunak nga ron nga umay gumatang iti bagas. Manukilaw. Ang ay, sa anak sa gumatang Apay mo ta saan? Inaksala iji kasaranan. Pamasahik ti inted na nga igatang ko. Kapitan, kayat mo, tamaungtan ka. Ay, ure maong tanak basta mapanak iji kasaran. Ay, Na. anda umay atrasikal. Aglugan ak ditan. Naa. Sige, tata daw. Pag-inom ka, tanay nagaduti arak na inuman dani aw. Ay, huwag nga rin ko araw. Medyo nabartagaksan. Sanpay, kit no napigsa ka paila nga agigop itidigaw. Kasado man ay baga tayo sa amin. Kit na nakamano ka na malukong tidigaw. Ay, huwag gaya man niya. Kahit nanawamot lang ni nana to yung agsalsala ijay salunan. Imbagang nga rin nga isardignan. Inungtan na kiday. Baybayam nga minan. Hindi lang mabayin. Yung malang maarami tagsala-sala di tatinga. Pakpakawan mo ta. Nagadwa babalasang ang makakita kanyak no siya. Di ureawan. Nagurayak matlakit din ije balay mi mare. Ngam awan matlat mauray kon nga inteng amang yawid iti bagas. Napan nakikasar ni kapitan, Mare. Kayat ko ti agungad. Angam awan mat dito iti ungtak. Ado ti kakaruba tayo anapan. Ay, iso matlagayam Wan. Kat mapantamutan makikasar, Mare. Kayat mo? Ay no kayat mo, ay di kayat ko matan. Sige, mapantan maray. Wan, mabiit lang ta erikap kon da iti tersinak. Ay, urayan nak mari Tamapan kumat alaan je balunot ko ije balay. Daa, taapay. An-anwam day tabalunat mau. Adda pangaramatak, mare. Ay, shh! Agmay-may sakamat dito tengat lamisaanan ko raw. Sika ni uncle ko nga inteng. Tadinak pa yan mabigbig ka po iti bartek mo. Nabaltak kami ngaming kinitata ba daw? Ayan na nga ni Paribadong. Ha? Nay, napanan man ngay. Nadulang dito itay. Ay, tila napananan. Nagtugaw ka kitin ta kinumtang kay. Ay, kaya't nakapagsalaan ije salunan kay. Nudi aksat ka pa'y. Tapno nalalaing ka naturturid kang agsala. Ay, wala niya. Pampaturid ti arak ang kail. Ay, kunakon kay. Umay kayumot lang ako kumarik dito'y kasaran. Simurot kamin tada kayo mo ditaw. Mare, nakitam ni inteng. Imay ni kapitan. Jakmat nadlaw maray. Tamumutang idinalpasak ang nagsala. Imaya kun adagos dito'y kusina. Di mo ko naan asikatimay sa kadagiti para lutaw. Ay, imposible nga agbalin ka para luto marituyang. Kat no dinengdeng laang mati amom alutway. Ay na, ay, para isupot ter aramid dito. Naa, napuno nga rudin aday tasupot mo. Hambag di awit ko, kukumaray. San lang abasta Iyay. supot. Ay, marituyang. Ay, nabartag ka din ni Badong mo? San mo't ikunak maray? Na, ay kita amaw. Isumat tan di agsalsala ijay teng nga ti salunan. Nagkarod Kita akman. Nay, nalaing matgayam asumalan ni Badong mo, maray. Ay, awanan. Nabartakan ni Batungkaw. Unang kail. Agsat lang. Santa pa yan na bartay. Kwarag! Oy, kwarag! Ha?
Sino kay tayan? Ay sos, nabartekan at talaga ta di na kun mairupaan. Si kanyan tibana nga. Siyak ni kagawad kwanang. Ay, ayan nga ni Uncle Gaw. An-anawaan ni Antem, tadwadan ka ni kabadong agsalsalay di salunan. Naglingdan. Mapanak sa makisala. Sige pare, agsala ta. Itala na amuak at nalaingak gayam nga agsala. Ura siya karon pare. Kanamam, no niya pa din na-discovery dito yung bakit. Ano yan? Siya ngayap di katatarakyan dito yung biro ang kabildatan. Tumigil ka nga. Ketno ako. Ay, Badong! Katawaan na kayong dagiti tao dito kasaran. Isardeng yun ang salat. Anya katakat katawanan. Kinupalpalakpakan na kamay. Ewan ba rin? Ay na. Kasta unay aragsak na mang buy-buya iti salami. Agawid tan Badong, nabartekan. Anya ka po. Si Kalayag, si Agaway. Kag, asino nga iti kadwak amang yawid kadagiti kukod ken ulo ti baka. Ayun na niya. Ay, nagrigat nuhol apon nakdita dalan. Ayun na. Awanan di si Dainta iti makabulay. Iso nga umay kanta gawitan. Ay, wait. Ay, babay, paray. Agawin kan. Panawan na kon. Wait, iyawid mi nga ron dyan ulaw kin kukod, pare. Umay kantulat na makipulutan ay bukayad ma. Sige lang. Ituloy mo ti agsala, pare. Maray, nakadkadlaw mo't ako kud ti kargaday tahanbag mo. Un nga rod Madlaw ayan. Saan man ko na? Ay na, kita man na. Rum war day takuko ti babaw. Aywan! Ay sus! Nagluko mo din dito ako ko. Ay, nadagsin sa unay day ta iyawid mo, mare. Adun sa unay nga minti karga tabag mo. Pudno maray, ang mga no agsakit ti abagam ang mga way. Kasano ko mga agsakay? Kat adamot ni Badong ko akadwak nga agaway. Marito yan, amaw ti kasayaatan nga aramidan. Anya maray. Bingay-bingayam dagita ako kod. Itad mo kanyak ti maysa. Kat timat maysa kan ni Marikuana. Un tapno damo si daag. Aywan anya. Wen, mare. Maday ti agim imot. Unag paiso. Ay sigay. Bingay-bingayot laangan kada tayong agkukumaray. Kasanungay mare. At saan mutten akayat ni Kapitan ti agaaway. Wen nga rod. Kukwa na mutan jay salunan. Ay saan ang mabalin. Inak pagawidan. Amuklata no panganaan no am day tayong tugot mo abalunat maray. Ay, amaw, mare. Para lang ken ni Kapitan Dayta. Wen, mare. Tapno mapaawid ko. Sana ka na parte. Iswa, di nakpagaw-awidan. Saan ka pa'y anabarte? Kat agdiwer-diwer kan? Di mo ipakpakita data balunod ta jak kabutang data. Saan mon akabutang dati balunat ka? Saanin? Iswa, panawan nak dito ta agsala akman. Nungay ibagakken ka nga adda kukod ayawid ta. Ada inalam? Katwan, Ay, kat no di mo kayat ti agawid. Agbati ka nga rudan. Agsala ka agingga iti kayat mo. nagkunakin ka. Ay, agawin akon. Yang ta data kukod. Ay, ni kwarog nga. Ay nabartak may. Pinakayaban. Da igupon miti di guday ta kukod. Sino dito tinalas-las tawag? Ngam iti siya, ha? Ay, kwarog! Ha? Iti pagugugtap. Dagito yamin natatao dito yung kasarana. Awang babainda. Ay, agawid tan.
ta nabartek ka. Jaka ti agaway daging kang at damadanog ka. Ay, madiati agdano. Ay, agsublikan taw. Apay nga agsubliak pa'y langay. Ay, napigpigsa ka ngamin inton makainan na ka. Ah, Ay, nabartek ka. Iso nakapsot ka ita. ay wala niya. Ken, apo, nagadudagiti na pintas sa babalasag no agsubli ka inton bigan. Ha? Wanang kail. Mawata ka. Agawit tangaruday. Nay, saan ka mo't anak kasukat ita, Mare? Ngam nagdakkel mananday tabak-baklayam nga hambag mo. Kag mapanak manen makikasar adi talaod. Naa, amin samot tinakasaran ka tatindaram. Imbaga kinibadong kaw asumarunaw. Ay kat sumaruno kami mo't nga rodin akan ni Mariba nang inton madamdama. Ay katun mapantayo amain. Kuwan, tinapatag, awan ar-aramiden tayo amade iji kasaran. Kadagi jay kukod nga inyawid mo, Maray. Impakadam mo laang dagi jay. Una, imbagak apagbibingayan tayo kada kapitan. Ay, nairaman kami pa nga opisyal. Ay kasta talaga, amaray. Uray kita enton sumarunaw. Naynayunan dantaw ti iteda. Ala sige, nanatoyang. Inkalat ta makikasar. Tinaskan, awan ti madingar arangitan. Ay, apay day ta gitara kaanakan. Inak ko mangarod mangharanang kail. Panun babae ti hinaranam. Ang aging gaita awan pa'y napasungbat mo. Ay, anya nga tati aramidag tapno sungbatan da. Ibagam tirik nam iti balasang Uray kanta ka akanta no di mo mo't ibaga tirik nam. Kasano asungbatan na ka ngay. Kasano ay ati agaram ang kail. Ibagam nga ay ayatam Kasano nga armom ti balasang no di mo ibaga ti ayat mo. Kababain mo't nga main. Kasano ay arog yan ti agaram. Naglaka. Ibagam nga ading. Ay ayatan ka kunam. Iturturod ko man nga ro ti mangibaga iti ayat ko iti balasang. Tapno makaasawa may. Kwarog, apay no agpapukis kamay, nagalas akitaan day ta itsuram. Napay ayat itsura kantay. No kas tatibuok ti lalaki, kas laag mamanok. Unay katag mamano ka nantay. Nalabas samot daytan. Ay, mapabasol nak ka day, no kas tati panagkitak iti lampong alalaki. Saan matkit di Ang tapnawan may bagbagam. Inak man nga rot agpapukays. Nasayaat. Disentimot lang akitaan ti nakapukis ngam ti lampong. Kaya't nakmat lang at ati balasang no agpapukis sa kantay. May mayat akitaan ngam ti kasta alampong ka. Sapay barbasan ka. Nagsamak akitaan. Kas kala ermitan yaw. Pudno ka di mo ti ermitan niya, wantay. Apay kit di asaan, no adda mayat amapan agmay-may sa iti adayo a lugar para iti may sa apanggap. Ay, badaw, tulungan nakman mo't iti trabaho iti bangkag. Kas kalabaro ako muyog-kuyog kinikwaraw. Bayampay day tabangkag-bangkag. Kadwaik ni Kwaraw, tapno makaasawan. Apay, di mo kayat, nga agninaw, kinagninang ta. Kasano ang maibaga na ti panagayat na, no adda ka bumalbalaag. May mayat no agmay-may sa tapno maibaga na tirik na iti balasang. Amo mga ron ni Kwaraw, gay. Agbidal, no nakasango iti balasang. Ay, awan lat amukon iti day ti akwaraw. No nakakita iti balasang, alaan na tay gitara na sa mangawis iti kadwa na amapan iti ayan ti balasang. Wine, kutsak, tinawis na. Ti daras mo matan amapan, kas kalabaraw. Malagip ko mga ron, idi siyak tagararam king ka. Agin papakipot ka, hanggang kayat ng malagayan. Ngam numabalin nga isublay dagidi apasama.
Kayat ko, adita ko man nagkit-kita, tapno saan adata tinagasawa. Ay, nagalas ko day ta sa umam. Ay, namalagay. Makapadismaya ka. Bagay ko kadimot lang ti Pukis kawantay. May mayaten. Ay, saan kan nga aglang-lang nga akas la ermitan yaw. Mabalin kung ti mapanagara mantay. Ay, katlala ingam tapno makaasawa ka mutan. Kaya't yung kadimot ang makaasawa ako nantay. Ay, katwin barang no inton adan asawam kat agnakam ka mutan. Ni anti mate. Mapay, awan nga rod nakam ko itatawan pa'y asawa. Ay, awan timbagak akas ta, kwarog. Ngam, agbalin ka siguro a responsable no adan asawa. Marituyang, saan kamot anapan ijay bangkagyo ita? Mapanak ko ma, no adda ni badung ko akadwa. Ang kinadwaan na mo ni Kwarog anapan nagaram. Apay, nikat nga rod ka ba dong ti mangaram iti balasang para ka ni Kwarog? Jak man amukin ni badung ka. Iso amasuruna, kat jakon napan ijay bangkag. Ay, kasanon no mabayag ama panda agaram. Kasanon ti bangkagyaw, marituyang. Adun ton ti ruot na, maray. Ginanaak pa'y matako kumaray. Naglaingan ngay, numapan nagpasyar. Idento tadaak ijay bangkag ang mga karamot iti ruot. Ay, katwan, maray. Ay, ala, agtutong-tong tayo pa'y Iso nga rod ngay mayak dito'y tersina ni Marikwanang. Awan nga mainti kasasaok ijay bangkag. Naglaing ka matan nga ag gitara, Manong Kwarong. Nalaing pa ako manta, basang. Uray ka na yun nakakantaan, kan gitaraan, usong bata. Anya ngay kumatisong bata. Kat awan pa'y mat dinamag na kanyak tata. Ay, adan to basang. Ada ka din namnaman ni Kwarog King ka, basang. Depende, tata. Saan ko pa'y ama ibaga, ta saan ko pa'y mat nga am mo dagiti umay dito'y balay. Gagangay mo't di akas na ti maibagam, tanabiit ka pa'y dito'y, balasang ka. Masapul ama amok pa'y dagiti babaros nga adda panggap da kanya, tata. Ibaga gayam King ka, ani Kwarog, ti Chiptanaw, dito'y kabildatan, basang. Apay nga, di ka matagtagari itay, kasangot at balasang. Ay, kagnerbiyosak mo't nga mintata ba daw? Iso anadanon mo ti kasta kalakay, takastam to mga men. Iso nga rod nga inawis ka, tapno at namang ibagay tirik na kiti balasang. Ustaw, tinaramid mo anang pili kanyak, asyak, ti kadwam nga agaram. Ninong kanto Ay, kitwin na, anak tumitain, ti iyawag ko King ka. Sabay lang ko mga raw, tasong batan na kong ti balasang. Kapayaman manukan nga ag-report iji barangay hall. Ikagkagumak nga ro ti agar mangkail. Barang makamanugang kayong taon. Ay, ikaw ka iti gundaway mo nga aglangan iti trabaho. Ngam sigurado mo asong batan na katibalasang. Masigurado ka kayat nak. Tanaragsa ka makisarsarita no mapan kami kinitataba daw. Very good. Ay, birngasan da kan iti kalantangan. Gapo talakay kan. Awampay ngamin asawam. Salbag mo't na kita. Ah. So anak mo't anwang tapno awagan dak iti kalantangan. Ay, amom, nagita ataon. Noon niya ti amuda akasurun ti may sa ataaw. Iso ti pagaayat da nga yawag. Wano iso ti ibirngas da. Magsagana ka, taintun madamdama, mapantamanay ni tibalay ti balasang. Ala ka di man ti gitara. Saanay, at nanangag ko anang ibaga, nga awan ka no ti amaw no saan lang nga gitara. Ha? Nasino nga tinang ibagay ti dayta? Adu mo ti amaw. Amok ti agmanihaw. Chiptano dakpay. Amok ti agbangkag ken kang runan na. Amok ti agrap. Adu pay apagay at inairaop kaon. Isugarod nga ibatin pa'y day ta gitara. Alaman langayn. Inton nakasangot ay ti balasang. Kunwaray, rumwarak, gundaway mong tumitay na mangibaga ti ayat maw. Tapno sungbatan na kan. Sige.
Pagandarak man tilayin kong agsaw. Kasta, tapno makaasawa ka. Nakaasawan sa amit amin na nakataib mo. Si kalangan ti saan pa. Ay, masuro na kon, Badong. Gapoy ti kanayon mo apan ang kadkadwa kinikwaraw. Kim mo dide, timulata, tadakdakkel ti ruot na. Mabiitay na sungbatan ti balasang ni Kwarog. Pagkunamay. Ay na, madanaga na kadagi timulata. Mabiitay ko na lang aruday. Apay nga minapakasiknaram ti panagaram ni Kwaraw. Agninong kininang tangaraw, numadanon ti kalaysada. Kasanaon, numabayag da pa'y nga kalaysa. Saan? Kunak tumay. Dandanayin. Basta no sinong batan ti balasang ni Kwaraw, kasarayin. Kahit kasanaon dagiti mulata. Damot ka no gayam sa baling agar aram iti sabungak, tata. Kit gagangay ti balasang nga do ti agaran. Pinartakan lang da ita. Iso akanayon ta mapan, tapno makasigurado ta. Inta ka di manan ita? Ay katwin na. Basit langin nga naus, makaasawa kan. Ay, saan nga ta masuraon no kanayon tamot ama pa ni di balayda? Apay kumamasuran, kitinta nga rod pa siya rin. Nabayag tangaminin nga karasubli jay. Nga mamansamot na sayat abanag na. Iti pinanawan kayaw, imbagam kaday, ti ayat maun. Ibagak ko ma. Ngam kasla nagsanod mat ti dilak. Jak mat makasaaw. Ay, kunak man nun na ibagamon. Ay, nagkapoy kalaki din na ya. Sige. Ibagak to inton bigat, tata. Ikarik iti batog ko alangay. Amangan no inton bigat ti maudi nga ipapanta ni jay. Naliday ka mat, Marituyang. Ay, nabambanugak anapan naggaik ijebang kag may maray. Adon ti ruot na, inabakdan ti mula may. Dayjay tumot abadong. Apay ni Badong Mau. Masurunak, tajay kat mangkadkadwa kinikwarog tin intunaran na. Saan pa yan nga agpaspasada ni Kwarog? Sinungbatan nga tanje balasang. Damagam akin ni kwaraw ay suron kaun. Apay nga ben, amasapol pa'y akadwaan na ni Kwarog. Mabaybayan na kat nga ron ti trabaho na ijibang kagyaw. Day tangaraw ti kasuron ko maray. Kasla ka baro amapan makikuyog-puyog iti mapanagaraw. Ibagam ken kwa na amapan nakatulungan. Saan ati mapan mangkadkadwa iti agaram ti ininto na rin na. Ay napasungbat mo ti sabsabunga. Amangan no inton bigatan na sungbatan na kanggail. Ay, mayat Ay, agtal na kanto siguro no adad asawa man niya. Lakit di anggail. Ay na, magnakaminto itinadaig nga altar. Agawa nakasagana di nga gastos may no adda ka sa pulan. Ay, day taman ti angkel kao. Uray makadomingo ti padaya. Ay unay metenday ta akabayag ti padaya. Apay adda kasta. Addan tao. Awan sa balay. No di ti kalaysak tao. Kat si kati aggasto anggail. Ay agawa nga ron. Nalaing kala sumao. Basta, agsagahan na kang anggail. Ipapartim dagiti baka. Kalding kan baboy mau. Enteng, amom ka di amasuron ni Marituyang. Tadi pa'y mapantulungan ni Pari Badong ijebang kagda. Apay anyat pa ka kumikuman ni Paribadong. Katno kanayon na kanugayam akadwaan ni Kwarog amapan agaram iti balasang. Laklakayan. Ay, kuyugan na pala nga mapanagaran. Day tangarod ti imbaga ni Marituyang. Ay, unayan day ta laklakayan. Ay na, masapul aya ako yugan da pa'y mapanagaran. Makaamumot ko man Ay. Kapoy abaro. Day tangarod ti imbaga ka ni Marituyang. Ay, day jay mo't apari Badong. Agpakalaeng. Durugan na ni Kwarog nga agaram. Ang di namot nga rod tulungan ni Marituyang ijebang kagda. Apay ka
kadi, tata, kan manong kwarog. Kanayon kayo nga umay dito'y balay. Ngam awan mat importante nga ibagayo. Ibaga mong tigagaram ko araw. Day tay kwa kumadeng. Kaya't ko nga ibaga napintas ka. Ah? Agyaman na. Ngam saan akayat ti kaayan-ayat ko akanayon kayo nga umay dito'y balay mi. Anya, adan ka ayan ayat mau. Wan, kasungsungbat ko idinapan alawas manong kwarog. Iso akid daw asaan kayo kuman nga umaypay dito'y tadi na kayat. Nagasa tunday ta sinong bata mading balasang. Alis to nga min, manong kwarog. Naturod nga umay dito'y balay, nga oray awan kadwana. Apay ngaya sana sakti sinong batang ti balasang antay. Saan ka di nga imbaga ti balasang nga alisto dya sinungbatan na? Si kaketuk mem kakanumet nga men. Sayang, tinapaot nga aldawajak pa nagpasada. Awan mat nagunod kaw. Apay ajak may turod nga ibaga tiriknak nga may. Ay, iso nga agnanayon kansan amalakayan abaro. Takas tamot nga men. Sa naklata makasawa. Mabayinak mat nga min amang ibagay tiriknak. Maununandak mat ti sa balay. Salbag kitday. Anya pa'y ngay ita ti ilakot ha. Saanan anapintas ti mulat ha. Daitan tumot mang kadway ti agaram tin intonaram. O, anya ngay tinaganap mau Ay, sayang ngagpaisaw tuyang. Sayang ti panawin ko iti dayjay ako araw. Ti mula tala ko man tinasikasok, just kay. Ti agaram, san amasapaw akadwaon. Makaamumot nga agaram ha. Ay, wine, saan tuyang? Si kalangan ti tulungan ngagtrabaho. Saanay na ti mapanagaray. Ay, tatabadong. Nasaysaya at no ni nanatoyang titulungan igay bangkag. Si kamat kwarong, agalisto ka. Tapno makaasawa ka. Bilangig man, tinabak ko iti sugal. Mayat gayam tinsuro ti gayam ko apagliwliwana. Sangagasap. 200. 300. Na! Adwa. Nagadonday taabil-bilangan ba daw nangalaam ka na kita? Tinakaw mo? 500. 600. 700. Hoy, padong! Tulong ka kaday! Nangalaam di ta kwarta 800. kunak. Tinakaw mo? Anya, tinakawasa sa umay. Ay, anya itahin, tinagpatinggak, ngagbilbilangan. Si kanto mga men. Na, saan pa'y mat-arinapot da itabil-bilangan? Ngam nalilaw kan? Ay, tumanagari ka. Ay, rugik manan na bilangan na. Ay, di nakasasawa. Ay, aguray ka. Sakbay nga irugim manan tagbilang. Song batampay ti saludsod ka. Anya day ta sa ludsod mo. Nangalaam da ita kwarta kunak. Inabak ko iti sugal. Anya! Ayan ka diti balay nila kay Badong. Ay, di taman manong aw. Asidigan di tawi. Day ta ka din na pinturaan iti asul ti diding na. Wen manaw. Apay kaday. Mapanak di ta balay da tad da papanan mi. Pagsayatan mi adwa da itoy. Kasta kaday. Imbag man tad da pagsayatan yaw. Ado di ta pagsayatan. Basta nalaing ka amang birok no anya ti pagsayatam. Anya ngay day ta pagsayatan manaw. Damagak pa'y kinila kay Badong nung mabalin na ngay bagakan ka. Sige, inakpay. Anya nga taday jay. Tadamagan na pa'y kano kinitata ba daw. Nung mabalin na nga ibagakan niya. Kung ka makikinda tuyang. Kumatang kay ti karnay kun ikan. Diyan na imas amasida ti katangin. Gumatang ka mo iti kayat mo agatangain.
Apay saw ba daw? Gumatangak iti kayat ko agatangan? Wine, kakaisuna na nga bakak. Ikan ka, tapno kanayon ka naragsak. Ay na, nagmayat gayam no mga baka iti sugal. Maikanak iti igatang ko iti kayat ka. Wina, tapno saan ka dumayamudam no mapanak manin makisugal. Malas kanukay, no da dumayamudam. Mala, saan akon adumayamudom. Basta ikanak manin iti pakitsinda kan pag-shopping ka, ha? Tana ka ba dong? At damanin pagayayaman iti sabali apurok. Ay wina, agswertita nga taiyay. Apay nga agdwa-dwa ka pay laeng, basta siya ti kaduam. Awan dwa-dwa ang mga bakta. Iso akayat ko amapan no si katikadwa. Swerte ta nga minwag kuyog ta. Iso akay kayat ka matakadwa. Minta nga ro din na. Baring ad-adaw, ti abakin ta. Bumak nang tano kanayon ta mga bak. Namin ano talang nga napan nakiayayam nga manunti na bakta. Itala nga pinadas kaw, nga mayat mo gayam. Napintas ka di mo laang toy duster ka, kukumaray? Nay, baron samot day ta duster mo, maray. Ay, wala ako kumaray. Madlaw yu ka di mo tebook ka. Naa, naka-pedicure ka, naka-manicure ka pay. Ay, wun, nawadwad nga maintinted kanyak ni Badong ko ak kwarta. Naa, Apay maray, adda ka diin lako ni badong mo. Awan mo't inla ko may kukumaray. nangalaan yung nga roti kwartayaw. Sikreto ka no ni Badong ka. Ah. Di na mo't ibaga kanya. Nay, nangalaan na ngay ngata iti kwarta na. Nga rod Sigay kukumaray, tainak pa'y angren to'y karni ti baka. Naa. Agsida kami man ba, iti bulalaw. Naa. Sigay, babayaw. Naa. Naa. Ay, Ada ka di madlaw mo, maray. ay na, kasla na pakuyugan iti kinaparamag. Taibaga na painuan niya ti iluto na asidaan da. Nangalaan da nga tay ti kwartada aya. Ay, dayta nga ro ti pagsidda awak, mare. Italang a pinaggigiddan na ti gimatang iti baro adaster na. Nagpapukis, nagpamanicure kan pedicure. Nga rod nga maibaganan tong matlaang no sa di no tinaggapuan ti kwartada. Rabakak tuman. Kunwaray, umutangak tabarang pautangan nak. Alaman, mare, kitaon ta no pautangan na ka. Inteng, amom ka din no anya ti pakakumikuman ni Pari Badong. Ay, apay adamagam no anya ti pakakumikuman na. Ay, mas daawak nga rod. Taado ti kwarta ita ni Marituyang. Ay, adda na panalalaki di balay da. Ah. Nagdamag kanyak no sa dino ti balay da tata ba daw? Anyat pa kainaigan ti lalaki ngay, iti kinaadot kwartada. Kung na di lalaki ay nga da kanu papananda a pagswirtyan da. Deh, anya nga dito pagsurtyan da. Di na magkunuan niya. Hanggang kuna na damagan na pa'y kanu ni tata ba daw? Nung mabalin nga ibagana kanyak. Adan sakit sa bali ang nasumok ni Pari Badong ah. Ay, kastamot nga rod ti agparparik na kanyak. Inteng. Ay, adakan, buddy, my love. Ay wina, tuyang. Adamanan pagsayatan. Anya ka diti kunkunam nga ay ayam apapapanan nyo iti gayimaw. Saan mo nga amwain? Tapno saan nga agmalas? Malay, saan ko naabiyangan? Ngam ikan nakadimanan iti kwarta. Hey, iparamag ko nga may kadagiti ko kumaray. Ay katikan ka. Basta saan ka na tumanagaray. Tapno kanayon, aswerte. Wan, sa anak mo't kit ngagtagtagaray body my love. Basta mantikayat ko tuyang. Nung amindad duma kay adalablabid mo kay. Pagkunamag. Saan na pagkunaan? Takatataom kit nga ron tinalaing alumabay.
Ay, imbag tanag kita ta paray. Apay, mailiw ka kadi kanya, paray. Saan ka kailaw? Tadinak maikan iti kwarta. Na, apay kwarta lang ang tinapatagkan ka. Siyempre kwarta ita ti kapatgan. Ay. Amin na kasapulan, magatang. Nuawan kwarta, saan ka makagatang? Ay, saan adak istimaadan iti kwarta? Nulakit na saya at abanag tinagtaudan na. Ngumnudakas tinagtaudan na. Ay, ibang usapan na yan. Apay ko mga agtaod iti dakis ngay. Na, Saan mo tatinakaw? ay, kaya't ko amaamuan no pagtataudan ti kwarta yaw. No ibagak, ang mga nusikat ti mayranod, paray. Na, nagrigat ka kat akasasaon. Apay akas laad na kasurun mo, inteng. Ay, dayjay abadong. Di namag ko no pagtataudan ti kwarta na. Kuna nakit din akayat ko kano amaamuan tapno siyak ti mairanod. Anya? Ay, unay lakit din ni pari badong. Masuro na ka talaga. Nagpanting ang lapayag ko noong nangag ko. Na, anya ngay ti inaramid mo, idimbaga na ti kasta. Ay, pinanawaklatan. Makasubsubli akta. May nasipat ako maitag sumbanger. Ngam sayang lang ti oras ko. Ay, imbag ta nakapagtepel ka, inteng. Ay, maday, no kabilam dya kumparem. Kumpare nga agpaisaw. Ngam jak kayat ti aramid na. Ay, uray saan mo akayat. Di na kayat asawan, nga adda kalintagam amang kabil kan kuana. Dakkel mo ti abakon. Hawanan ti kwartak. Ay, Isaldam kanyak ti balayo, tapno adda aramatam amang subot iti abak mo. ala, wala na. Salda mo ti balay may. Inta pa iti may isang abogado mga ramid ta pa iti kasuratan. Anya, kasuratan? Una, no saan ka makabayad, pumanaw kayo iti balayo, kat siya kon ti aking balay. Ay, kitwin na. Nga makabayad aktaw. Day talaki din. Sige, intan. Adam amok nga abogado ka. No makasubutak, sakay ka dadaws. Isublek ti panang saldam. Ne. Apay akas la madandanagan ka. Ay, paray. Saldam man di may sakil lang at talon ka. Apay nga isaldam ko adu nga ron ti kwartayo ka ni Marituyang. At dala emergency a pangaramatak, paray. Ha? Anya nga emergency da ito? Ay, saan mo na damagain? Intaki di iti abogado. Tintag paramid iti kasuratan. Asaldaan pa di may sakil lang at talon ka. Ay, nung nga di mo masaka iti na ituding aldaw, di kukuha kung titalon mo. Kasta? Ay, katuwi na. Ay, Nayunan tantulangan ti presyo na. Kaslagatangam ton. sikatin ang ibaga iti daytaan. Ay, Katuwi na. Lalaki ka makitultulag, paray. Isungay tan. Badaw, dinakmatan ikan iti kwarta. Ay, di nakmampay kasasao. Napudot tulok. Na, apay po daw, agurigur ka kaday? Di nakasasao ko nakmaninay. Naperdi ka din taulom. Saan ka matasigod akasta? Wano, naamamlingan ka. Di kan sa mo makawawa to yan. Panawan nakman ditoy. No saan mo akayat asikat ipagpupudutak. Panaw! Na, Eh. ay, inakman laangan ijay ayan dagiti ko kumaray. Sigay, di ta kang rudan. Ha? Agkabaw siguro. Nay, Marituyang, apay anak kalibbi ka. Adda ka di parikot? Diyak maawatan ni Badong kumaray. Kasla na luganan sama. Na, pagkunaam analuganan. Kasanaw kat agpupudot ngawan gapgapuna. Damdamagak no apay. Agriyaw kiday. Panawak kanaw. Nay, apay ngay. Anya nga ti pagkaskastaan na. Day tangarod kat maray. Apay nga taakas jayan ni Badong ka. Anya ka di tinangrugyan na anagungat ako nam. Di na magkulaang mat no apay adi na kun ikikan iti kwarta. Dayjay matan tinagpupudutan na maray. Maawata kon.
kwarta ti makagapo no apay ang nagpungtot. Kasta nga ta, maray. At sagana ka, tamangan no yung tapayag na iti kalapaw iti bangkag. Anya, apay ko mga intaagyan iti kalapo ta ije bangkag. Awan pa'y kuryente ijay. Ay, anusan ta? Ibagaman kanyak no apay badong. Jak maaw-awatan ti mapaspasamakken ka. Ay, basta agsagana ka. Iti anyaman nga oras manipod ita. Hadda umay dito'y balay ta. Naluganan ka kaday? Kat ibagbagatin ang lugan ken ka nga intaag naid iti solsolinag? Ay manjak lakit diti mapanag naid iti kalapaw nga awang kuryente na. Ay, naisaldak na ito'y balay tuyang. Naabak ti kwartata. Anya! Insaldam te balayta! Ay, Kapitan! Tulungan na kami kadi. Apay maray. Anyat mapaspasama kada kayo aya. Nagalas ta itsuram nga agsangit. Ay, oras si kapare ba daw? Kasla narba akan suuran ti rupa. Ay, umay nga minintin ng isaldak iti balay mi pare. Isudan ti agnaid. Kapilitan na papan kami iji kalapaw iji bangkag. Kunakukat nga dasaan anasaya at mapaspasama ken ka. Ay, pati di may sakil lang atalon mo. Insaldam kanyak. Anya! Pati talaw nin saldam? Ay, salbag ka ba daw? Adala ko mabayat amang saldakan ka. Tasay kamot ti saldak. Ay, unay kamot tuyang. Ay, May salday hamot ti tao. ay, kasanutay tangay. Gapulang iti sinalbag asugal. Intag na ay iti kalapaw ngawan pa'y kuryente na. Nga ita paray. Naamiris mo mo't siguro ti pagdaksan ti sugal. Ay, huwag nga rod pare. Kaano ngay ang masakak ti balay may? Imbag tanadanon ka dito'y ayan ni Kapitan Kabadong. Husto tay kunam, alalaki ka anak itulag. Anya? Ay, lalaki anak itulag ko nam kapsan. Adto iti nagpinirmaan mi, Kapitan. Ha? Siya kung tiagnad iti balayda no sana makabayad. Inikak pa iti makalawas a pawayway na. Ang saan mo ta nakabayad? Isu nga ita, siya kung tiagnad iti balayda. Ay, kasanuday tan paray. Ada nagpinirma nyo gayam. Iti pa'y may nga abugadaw. Ay, noon niya tinagtulagan na kay kapilitan nga iso ti maramay paray. Si kalaang tiag naid iti solsolinak ngawan kuryente na. Sinalbag ka. Enak pa'y lang ijay balay ti kabagyak. No saan aga po iti sugal, saan tangagriga. Ay, agbabawi tuyang ka. Di nakadimot panawan Saan na maulait? Madigayam ti sinalbag asugal. Ay natatabadong aya. Awan pa'y tibimak ng gapo iti sugal. Anya nga iti aramidem, inteng. Ay, apay di mo makita nga ada katsatsak ka. Kan madamati pa nagkapek. Itay pa'y laday ta akape Nalipatam samot ti pagrebengam iti barangay. Apay ko ba ang malipatak? Adamat sekretaryak ijan mo awanak. Oh. Ay, darasumkit din. Di mo ka dinanggag ti ibagbagada, akanayon kakano nga awan iti barangay. Ay, umapal daladag kita. Ay, awan ti adu arason. Na, Darasumkit din tamapan kan. At dapay kagawad mo akanayon kano nga aglangan. Alis to da kanulaeng no panagaawat iti honorarium. ay, suda. Puwira ako. Mangalak ko may ti clearance ka. Gumawan man ni pare inteng. Kanayon lang awan. Adaak mo ta sekretariana, tatabadong. Uray adda ka, tasaan mo't mabalin na si katimang pirma, iti pirmaan na kuma. Soblian yun tulaangan, tata. Aramidok, tapirmaan to ni Kapitan. Nagpa-importante launay mo, dahi ta, kapitan. Di na pa amumot akasyan ti tawa, kanayon nga, subli-subli dito.
Asidaglaang mo di tabalayo, tata. Kasanungay dagiti adayo ti balay na. Malas da. Agpapada kayo iti panagrasarason ah. Diyo amo ti rigat ti padayo ataw. Masuron ni badong po kada kayo nga opisyalis ti barangay. Apay ka di manan, Mare. Umapal ka day, iso amasurawn. Ay namaray, saan aga po iti apal? No di kat gapo takanayon kayo nga awan ije barangay haul. Apay nga awan ako nam. Ada kami, Maut. Na, kasko maita. Si Kati Onjutay. Nga madaka mo dito'y tirsinam nga glalakaw. Asidag, Maut. No, ada ka sa pulan da kanyak. Mabalindak, Maut, apok kawan dito tersina. Kasta ka dilatan. Mapankalaang no adamang pukaw ka. Agaw awat kayo iti honorarium ade kayo mat aramidan amay apagrebengan yaw. Enak manlangan. Naggapukan samot ije tersena, Kwarog. Apay anakitak apimanaw ni Marituyang akasla masursuron? Nangagkuti saritaan da na natuyang kan kagawad kwa na ngantay. Anya tinanggag mo asaritaan da. Kanayon kanungawan dagiti opisyalis ije barangay haul. Ay, dayta ket ti kungkunak. Imbagak namin kani uncle mo amasapul akanayon da nga adda ijay. Napanan na ayan, tay. Ay, rimwar mo't itayan. Awan ka di ije barangay hall. Jak pa'y napan ijay, antay. Ay, agpapada kayo nga rod nga awan ijay ah. Ah, Uray si kamat, ada ka pa'y matlaang ditaw. ha? Aywan, uray sak gayam, kat jak pa'y napan ijay barangay haul. May isa kabit Kwarog. Apay nga da ka dito'y sangot ti tersina. Ay, apay adamagin nyo, tata. Saan ka di nga uray si kakat adakamot dito'y tirsina? Uray agmalmali mga dak dito'y tersina. Ta saan ang agururay iti honorarium. Ang amda kayo ngay. Ada honorarium yaw. Anya ka diti parikot mo aya. Apay amasiknaran kalaunay kada kami. No awan kami di barangay haul. Umapal ka kaday. Umapal nga. Anya ti apalag ngay. Ti kinaliway yaw. Awang kababay nyo ah. Ha? Apay nga awan manin babayin may. Awan ba inyaw nga umawat iti honorarium. Nga awan mo ti mararamidan yaw. Apay ko mga awan mararamidan mi ngay. Ay kadamagam tabagim ah. No niya tinaramidan yaw. Agpapada kayo amin. Awanan kayo iti bahin. Ay di da ka manlangay. Yes kay. Si kamot ti masabat ka, paray. Wait. Saan ka di arumbang ay barangay hall tayan mo pare? Na, apay adiktaran na ket ada sekretarya ijay. Apay di sekretaryam ti kapitan. Di ka man agin lalaing. Nalalaingak ngam iti sika, ta kapitanak. Idinto ta sika. Awan tupay paglaingam. Oh, Kahit anya kay tinaramidam para iti barangay mo. Pasyar ka lapas yan. Uray kumano ipatarimaan mo kumati lasong-lasong a kalsada. di sikan timang tarimaan no kayat mau. Apay asyak timang tarimaan. Sa upay itatimay sa kapitan ti kasta, pare. Ti kapitan, ti pagsayatan ti kabarangayan na, tinto na rin na. Saan nga guray lang ti honoraryaw makunak madain. Na, di pagsayaatan nyo ka ni Marito yang matinto na rin. Saan kat asyak ti sipsiputam? Nagkita kayo kadi kinitatabadong angkain. Agin lalaing ti salbag. Sa pawan nakit din, ti kinalaing ka. Ngam maminsan, kaslapud no mo ti bagbagana. Asino ti angkal mo? Siya kuno ni Badang. Sika Oh, natataar ka nalalaing kamutlaan. apay nga raw nga ibagam ahusto ti ibagbaga ni Pare Badang. Amangan ka no nga minwad da umay nga gapoy jay ilay. Kat maduktalan da ka nayon tayo asaan anak ka jutay. Awan ti umay, nudidak awagan nga umuna. Isu nga, don't worry. Sige imbagam day tangkail. Isu saan akong ngagdanang. At ako maipapirma. Yung mawamanin ni kapitan, maray. Nay, awan ka di ije barangay hall, Pare Badong. Awan manin ijay. Kunak nun nyalis ng opisina na dito balayaw.
Tamasapol pa nga umayak ditoy. Ti amok kat adda ije barangay hall. Hangam kunamot nga awan. Awan nga raw. Rumbang ko mga da iti opisina na. No oras ti trabaho. Saan kita sumanursor? Kas labulos a baboy a sumanursor. Makapasuron. Ala, iba timunday ta paribadong. Ta ipapirmak to intun sumangpert. Sanay. Ah, Ibagak tulangan kini Apo Mayor. Akanayon nga awan ti kapitan. napanam ka di inteng. Tapno ammom, masursuron ni paribadong. Ha? Apay ngay? Adda kanu papirmaan na. Ang gapo tawan ka. Inna kanu ibagakan ni Mayor akanayon ka nga awan iti opisina. Ay, salbag tayo dya pare ba dong? Itun kuwan puligusag titenged na noong tanak ni Mayor. Ay, anya nga tamat ti mariknam no iso ti kapitan. Kat si katimapan agpapirma ngem kanayon kamot nga awan. Agar aramid iti nabangsit tayo dya pare ba dong? Isinak to pa iti karadkad na. Kasano kuma ti panangisiinam iti karadkad na. Ay, anya nga taaya ti aramidek iti dadya taaw. Ti kasayaatan nga aramidem, agyan ka lang ija opisina no oras ti trabaho. Nagalasin taramid na kitang opisyalis. Oras pa lang ti opisina at dadaki din di tangagi inom. Agkasangan ngamin ti may sa akagawad, tatabadong. Apay aditada nga'y barangay hall nga agiinom. Napanda ko man naginom iti sa balya. Saan kit adita barangay hall? Ing kayo mat makiinom tata? Naalas akitaan no dita barangay hall ti pagiinuman da. Oras pa lang di trabaho. Saan kumamot adita Kinintun malpas kuma. Ing kay baga kadakwada, tata? Sanay, piktura man kiida. Inton kwan, ipos ko tiladawan da nga agiinaw. Papanamanan ba daw? Nakalukuyay, dagiti tattao, tagrali kami, ijay sango ti barangay hall. Barang agbaliw, dagitang opisyalis. Kano sandang agbalaw? No di da pala agbaliw alumanangan. Ijay kami munisipyo nga agralay. Yawan lat di ka mapampanunot a pagtaktaktakan. Makapasuron nga min dagita na butusan. Ijay lang maawat da, ti ururayan da. Kano awan ngay ti maalukoy mo nga agralay? Imposible nga awan Ado ti masuron kadagita nga opisyalis tuyan. Mala, no adda maalukoy mau. Umayak mo. Tapno ipakita tayo ang masuron tayo iti aramid da. Inteng, papanam ka di manan. Di ka agtaltal na. Kanayon ka arumwar. Ngam inton adamang sapul kan ka ija barangay hall. Awan ka mag. Hey, adala darayak apas kan. Imbitado ak iti paskan ti may sa akumparat. Ay, kanayon la ka di day taapas kan. Tadi ka pa yan matatao ija barangay hall. Apay anya kumati pagparikuta maya. Sakpay lang ti kapitan, yun no? Gapo ka day, tasi ka ti kapitan kat aramidem amin akayat mo. Kapitan nak nga ron. Sakti turay dito ikabildatan. Ay, saan ka kumanga aglablabos, inteng? Panunutem nga adda pagrebengam iti kabaranggayam. Ay, ada sekretarya di barangay hall. Ha? Day tala ti sang kaibagam. Kasano, numapunuan ti kabaranggayam. Hey, awan ti maramidan da. Nalpas akong nakatugaw akas kapitan. Ay, maday at talaga ti panagrasrason mo, inteng. Oho? Awan ka mo da kita? Dida mo dar aramidin da. Anya ngay dagiti umarimbangaw di ta barangay hall, inteng. Ay, kasla nagadumat at tataaw. Anya ngay ti iriryaw da. Ay, nagadoti tao iti barangay hall. Ada placard da. Ipa-impeach da kakanaw. Anya? Impeach? Kababain ti ma-impeach nga opisyal. Ay, day tapay lang ti kunkunak ka, inteng. Ay, napunuanan ti tattao ka. Inta ka no iti barangay hall ang kail. Sumango ka kadakwata. Diyak kaya ti sumango kadagita at tao. No di ka kano sumango kadakwata. Mapanday di munisipyo. Ha? Ay, salbag!
Intayaw, tadenggan tayaw, nuan niya ti kayat da ama pasama. Ay, paray! Paribadaw! Apay, anya daytoy. Si kamat tinti dadaulo daytoy agrupaw. Kayat may ngagbaliw kayo ng opisyalis. No di kay pala agbaliw. Ipa-impeach da kan, akas kapitan. Anya nga ipa-impeach. Sino kumanga ti makabail as sumukat kanyak? Ang damit ordinansa tayo. Ano saan pa analpas ni terminaw, akas kapitan. Kahit adda madi ang mapasamakin ka. Mabalin na sumukat ti asawa. Wenno anak mo ang makabail. Kaya't mo asawan, isukat yun ni Banang. Kapilitan na kasta. No di ka pala agbaliw. Iyay. No masadot kan, ni Mari Banang ti sumukat king ka. Ay, agawid kayo kay Den. Ada pa'y papanak. Oops, apa. Hoy, kapitan! Api-api manaw, kapitan! Paano kapitan? Pimanaw ti balyodo nga, kapitan! Hay, kakadwa! Mangipila tayo iti reklamaw! Gapoy ti mading aramid ti kapitan tayaw! Kasasauda ka itay dagiti tattao, Ah. ngampimanaw ka. Ita, mangipila da iti reklamo kontra ken ka. Anya? Mangipila da kanu aya? Dayta nga rod ti kunada. Anya ti kayat mo? Ingkaagkid daw iti pamakawan kat agbaliw ka? Wenno, ma-impeach ka. Kwa? Ay, sus. Ay, kababain ti dumawat iti pamakawan. Ang mas kababain ti ma-impeach. No di mo kayat ti mapanagkid daw iti pamakawan. Urayam nga rod ang ma-impeach ka. Ha? Siya kanon ti sumukat a kapitan. Anya? Kapitan Banang ton? Saan a kapitan inting? Katwan talaga akas tati mapasamak. No agpatangken ka, adi ka mapanagkid daw iti pamakawan kadakwada. Si kakadinti agyan iti barangay hall. Anya pa'y ngay no di kasta. Si kanto ti agluto, aglaba, agdalos, kan aminan. Ay, diyak kayat. Narigat ti agtagibalay. Ay, inak dumawat iti pamakawan. Kat ikarik nga agbaliw ako. Ay, anyat pakakumkumikumam itangay, paray. Ay, dinak disturbain. Ta isagana may kadagiti kakadwak ti reklamo may, kontra king ka. Ay, pare. Ay, sus. Si kamot. Saan kayo nga agreklamo ta agbalbaliwak? Ha? Saan ako na pumanaw? Aramida kong ti pagrebengak iti barangay tayo. Ipakita ang babae ni ti aramid. No di mo aramidan ti pagrebengam, ipa-impeach da ka na talaga. Ay, pare, ikarek, agbalbaliwak. Uray ka na yun ka nga umay iji barangay hall. Agkapita iti nakaadado. No lakit makita may, ang nagbalbaliw kan. Saan da kan nga ipa-impeach? Ay, ikarek, pare. Sana ko nga agbalyudong. Promise. Ay na, kapitan! Aramidam ti pagrebengam, tapno di da ka ipa-impeach ako na ni Tata Badong.